biashara ni chirombere kwithirwa igitwika affected na mantu jatombere kwithirwa jakirika uria kwagirite na antu bethirwa bakithura mono inikuomisha lakini mbere twaranirie na Rogers mbetikirie kwire mantu jegie mutujwa nice extra premium kagita konthe ukeja kwithirwa kithuganiria kuruga nkima tigira no kurikana mutujwa nice extra premium kakenke ka nice digital city ya Rora Moya barabarene ya Nairobi gwitia Meru kagita kara konthe ukethirwa gikurukira ara tigira no kurunga imwe hotelire iratu ukethirwa kiria gakima gaka thongi na kinyagwa akunja mami kana baba gwetete kwithirwa kigurira family yaku mutu tigira no kubagurira mutujwa nice extra premium ne mutuju kuonekana supermarket ndukene kiri wholesale na retail jogeta kama kunji igembe ukajona ugetara kanini haraka mutindwa na guntu kungi kiri wholesale ira wendete ukethirwa kiona mutujwa nice extra premium ara nice digital city muthikiria tonya mikawe withatu kwina accommodation kwa kuthambira kwina modern fun park na kinya conference hall kethara no kwenda uguchwara omba kwithirwa ugika muchemanio ne stopover endongi sana gwe wina ngari kiumbe kana matatu kwanza barojazi barunga maare ora nice digital city na ni ntutu konde mono mantsera jerombere kwithwa nyaza gikarika muthenya jwe goro Antone aria na kinya kiri biashara inge chionde kethe tuka no kwenda gwika ode kumuthikiria ringa thimu namba 0729 661 667 0729 661 667 kana uringe 0755 200 197 turiuga nice na nice extra premium kagita konthe turiuga ni nice ankore kolokete post fulani ndona mtu akiurasia nderevora wa kamata ba matiba na ba Raila Odinga itaria saba hiyo 90s sasa saba original huyu mtu ata celebrated nario ndereba wangari KRD pick up KRD we no rerie ijana ikwirire bala he has never been celebrated very uwa manuva uko ivoka mukonji mayene ya uboriti nini na ngari neke kiumbe nduga kaandiki yake okay the mtu yo ato any he has never been considered a hero no to whether he was just a driver just a driver makosa nahitaji kuwa celebrated ipo ntupa ya TV heko no to credits lazima ukona number I mean driver mwenye aliwapeleka huko juu ni effort ndire jiri kiroketa ndake 19 muthikiria twenda kwariria maronda ya maandamano yara yarethiro ye karika wa kiri county 17 county ya Meru ni mwa county rira ringikite bonene sana and funny county ya Tharaka Nithi kinya dhwania ira kuandamana biashara kichira thiringi so it was Meru twathuka Tharaka Nithi twetembo hiyo pattern so yani mantu kwenda kwithwa tukiariria rukiro rwari twende kumenya atiri how it makes you feel ati kuri biashara chwire nyangirwe kuri antu bara lusire ngui yani kuri mtu weru ari atiri waketa nguini tia ino ntu ati kwenda tia ino ntu kaitwe tia ino ntu kwenda mpio or anything no ntu bakwithirwa uwe nura ethiri arari tangui kana nwe nyangiri arari tangui kana no ngire kibanda yake arenda iria skuma very unfortunate so ndema tukwenda kwithwa tukiariria rukiro rwari turi na chairman wa ngari chimatatu cia menya bwana Roger Roger karibu sana thank you very much no tubakwe ya aru ari na kwithwa kiaraniria na Mumiru twenda kumenya kuma kiri uwe na roterero mataturi buringikite bwana no tubwa maandamano yero maybe thank you bwana Ndura mbere ka jogere mania murungu katho no tubagutwa opportunity kwithwa twi moyo kana twikanye ne kakathaiji boja irinke bya Meru bonde para bathikaira kameme gaka ka Weru TV kana Weru radio mbere boja thatu mbuge mbere ya biashara bonde pa Meru kwa njumura pore nyingi sana na ngikonde mamuno manto yaja thithikire Meru igoro rutereno rwa biashara bwana Ndura mbere igoro batwi itura comprite na muchemani rwa atangazi kana mantu ya mukomo nonto tutrenda conflicts ya intobie tobie nyanga nonto tweje twaleta conflicts in mantu yetu ya Kenya of course uni ja chairman yo mwaka na chairman yo matatu jonde iturugire ngari cietu cionde twa park kenda nonto chikoro choma koro bioni kana mbika mantu ya maingi twa park ngari cionde antu betu bonde banduka ibara ingite so ninkwaga na takurakarire kenda
tukinya au turakinyira igoro. Thank you. Yeah. na bwana Rogers kiri mantu jegie rwangi rwa matatu maybe buretire asara bungana atia igoro aki asara akiri atwitite nyumwerene ki machabu jetu kana kinini yetu more than 500 million iria chiitite ndene Kenya nuntu matatu ijo jetha je nini jeuti wa biashara chionde na icho ija ndaracha nuntu ne gwathanaia kuma daktari nuntu tetwinde twina ngari chetu kuma mwalimu kuma kinya skuru nuntu kwi bamwe kwi ngari imwe chituga tumaira kiri ana wiki ya skuru pamwe barenya be private na so far kinya kingo giuchi gitete buria kinya nduka itumba ko kethaija barabetite banki batumba gwita barabetite kinya kwi company meanya inya kweria jako majani kana kwa mituko ja gwafia batumba gukinya so nteto icho kitumite batutuigwa twi sorry muno na tuigwa tutukomenya mbio ngwe kwendelea ndeni yetu ya Meru nuntu Meru ni etwire iri county ira iri tharwa ina thiri muno na tukachoka nyuma bwana Ndura kana Madam Karimi 28 ukatega uchumi bwetu kuma gi 28 ire election violence tweja 29-2010 yo uchumi bwetu wa Meru wa kurire na percentage nene muno kitumi ndo aikuru warira election yerwe Meru itarwire kogu kiribura ibwatumire investors kana antu baome kabira ingi chiona Meru ina peace ko Karenjins wa Kikuyu baratonya ku invest kwetu miunde rokira biashara chetu chiongo irokira nuntu antu ibone kukubitate so rira tukinyire gitendo kiria ikia kuomba guchokia muno county yetu enyuma jera ibo igombuga our excellence ngabana akiuga iba kuthithia mikakati na national government uria Meru ika city iringana na ingi so kuonania kiroto kiria kia wa excellence kana kiroto kiria kia thirikari ikire na mire punene muno na ipigo kwetu kiria biashara so itukuromba muno uria thirikari umba gutethia kana nuntu noyo menya tutiumba kuga ungi nuntu thirikari ni umona na muchiari nja kogu utexus omba tumba kuthwa tukimweja nuntu muchiari kinya kwina thina wina ampara kana bimona atemenya kagutikio kana gutikio batuka tukauga tu thirikari yetu iumbe kuthithia mikakati iumbe kurigiria manto jaja ikuthaiji jame ko nuntu tugeto twikinya gatigati kana siasa ikiambiria nuntu riu kuona nteto ikarite meija anaki ya tutina thirikari ja Meru ija kurakari ja tutina thirikari otho ibarachumirie ntiumba kuga Ndura thirikari na boye twitirachumirie ni irathithirie na urerombaga na ka kwina untu pungi bwendene according nuntu kuma rukire mbuga thaa 10 ijiriro ndirarokere town na amwe na antu betu ba matatu na endi babega na iturapite buru uti biashara Kenyangwa na thirikari atutethia muno na tomikaria ku account ku support ku mea morali kende tukombe ku withdraw ni niyo kana iremerwa na tutirenda muno gutonya nyana bara betu na batonya ndweni nanji turomba gutonya na abo ino boneria lakini na ale mantu garejire kintu muka thaa 9 thaa 10 iro turaigirwe ndire nyo ikubamiwa na bogaiti bukumiro turomire twinde turena manao na tukwina mano ituragererio tumba na nchokere kinyana baubeku pandire nkatho nuntu ibarachia janere muno baruira mukate jwao nuntu ibarambire ku fiti na ntu mwanka tumba gukinya kenda tumba ku batetheria Roger anyo mtu ambo chori atre ya business community baabure wende maybe in future kumba kwithirwa kurina mubango yo karathi na maybe a youth no to yoro ndiribiro Raila akiwa atre ikubati kwithirwa kurina ikubati we kwa rwaria rwa ateatika antu babethi na antu babo kurakura
So now ya Meru nende bura biashara ikwenyangu kaitene kaka maandamano. Is there a way babu ende ya business community maybe bombo karande na youth babu kauri ntaira chia bura maandamano yaki nyoka kwitho ya kabu itho nontu maandamano ne yaki yo kuringana na katiba article 37 ne yaki yo bethro bakibwithia maandamano. So is there a way bombo karande na bobo abonele maybe bura maandamano yomba kubwithwa ya thiri ipo bona ndura kiuria kiu itirike kidogo nontu para imanto ya siasa na Raila aria na interest yao ya siasa na kira ndingi romba tu ya honorable nini Lindo ODM kana gwe Azimio nethithie nini na ngwataniro na antu bawe bainjiewe batwi itukwenda kuguta buria nkaria gwekwa ni aba yetu twithairwo twi gikundi twina gikundi kia nini kia biashara kia gitongeretwe ni Mungania na twi ya biashara kanti kwenda kwaria antu a chama nontu twina mathugani jau lakini ndio umwe wao twina mathugani ja gutirimana turi ya biashara nontu tutitikiria tu mwathani atutharima kana tuchwa into na njira jau tuchwite nio tumetoka mbali bwana ndio lakini yoro basenderi muntu yathithia disasa ja irathithirwe koi tukwenda gutirimana batu turi ya biashara twika mikakati yetu tumenyora tukomba gwikaria twi batwi turi ya biashara ona ri tukethwa twina right kusukuma thirikari kinyayo iumbe gutukaria nontu irate cietu tunarea itukorea ushuru itukorea ni tukukomprai jonde jara babwiri gututhitheria kenda bamba gutwa ukaria nontu mandu jo karia jau neja thirikari na number 2 mandu jara jatirari ja kinya kitha itukuganeana tukwenjenzi jenzi pokarikana ria mbere kiambiria yambiritie na mandu ja obongwa na bena matako na mantu jara bakwenda jathithwa na ibari twabathikaira muno na tona muno kinya warifu bweta ibatonya ira bongwa na bau bakania warifu bura butikeje so lakini nande mikorano kana antu batibui batonyera na baria na ndi bomba gwichitha kirio kenda bomba kuthithia warifu bura nontu ma mikorera bwa mbere kiuria gyako kirani na kinya thai ntikumenya kethe na baria iba Meru kana ne ana outside Meru na ukejotega nte twerera thithitwe bwana ndura imantu jathithitwe ni amba baria professionals nontu jagwita ja ATM umba kubunja ATM no choka uitambecha nteto ikuonania imuntu kumenya na atia kuthithia number 2 ukejotega kinya ume buria barari nteto iri rare ukenda bomba gutonyana na njenzi kana anabetu na bomba kuthithia warifu buria barathithaia na kwa batiromba utonya kinya supermarket jerea ikagero menyera rire itawa mbomu nini ya petrol bomb ni eragererwe na utingi umba kukira nontu nyomba ikura ingi na ndika mwanya tu ara gwika waka ka parking kara ucimania karaga na mbuga customers beka turigo twao nio kukwirwa kuringana na ayotenes baria tukuigwa nio mwanki nyoragererwe no njura itiriri so atega antu baba ni antu bena mission yao kuthithia kana winyangia na kinya itutaga na njira ingi nontu kinya kwina inya business competition no bwithwe bwichinda na gisiasa na ndi ntetu itonyene nti uti muntu ngwenda kwa credit na uti muntu ngwenda kurom nontu ntiumba kwa thirikari credit nontu they are bena responsibility kuumba gwikokaria na kuumba kumenya gwakarikona kana ukathithikona number 2 kinya opposition nabo ntiumba nabo kuba credit kana kubaraum nontu nabo jo ugaire itichi yao cia campaign politicians no politicians ba no bona arua igoro our his excellency president bali na munini o gachagua bayera ya chore muno na bya nyanya muno lakini kumau ba kitate nandi beti ago bareta nteto ciao kitwi menye ketho igitumiaga na batu banandura iji yetu ni biashara na biashara iti utine tonya na kinya tho tuli tutumba itwetanaire na biashara ngako example nini
jabatu matatu utumba kuga ngari iria igakamata muntu one time kana two time kana wa munyoro kana wa state house utumba kuga nuntu bonde turi ni customers betu ana example ingwetikia ya studio yeje kana kamemeji ni is a business. Yes. Na nkona ndura rimwe nkona ugi interview president the other day nkona ugi interview the former deputy president na ntumba kugathikiria bomba kuba batithikira weru nuntu no opposite no state muni for opposition kana president. So is the same kibatu turi ya biashara the same utirire ogwite ukenyangia utirire na aru akeja opposition leader runene akeja president ko batu kankuromba tunanjire inene muno tumbe kwathurana siasa na biashara na kana tuonorira batu tutumba kuga nandi opposition pakara ya ndu betu kana ni tukara ya to bathikira mbuga yari kwari na ri barathi urunkite ri former deputy president arathiurunkite twari bamwe bo support bakurigiria gutikathithwe ni disaster na tuga antu ibarie jara bakaria jao berane jao na turageririe muno uria gutethwa kwina ini distraction so na iro kwari ningi na imantu ja maingi lakini andika tukwage igoro nario na atakurakarire kenda batwi twitazare ru turetire na menya nteto izi very painful nonturi ugategera ya ndiri nio economy ya Meru. I'm very sure without doubt for sure. Nio economy ya Meru nuntu keja gutaranja ngiri imwe mbuga 95 kana 90 something ni baria bagwikeria ndiri na ndiri ria ina ntunguruki oba 1000 baria bagutegeme baandiki na otara muntu ure wa tare kiumbe tare na umite kinja kuwa tara kinja ni umona antu more than buga 10,000 kana 20,000 na otega management ire thithitwe antu twithwa katumi support nuntu gatega ja CEO gitongana management bawe kumba ku manage ni ire yuma kuma ara yumite nuntu ibuje ndira ara yumite na bombo meka kiwango kiu pamikite kia kumba kwithwe kiunda antu 40,000 ya barabari showground ni kwithwa ni bindi yetu na twamenya kintu giki ni economy yetu iri na ni uteithio bwetu buri na ketha kinyarija uria etite ja president nuntu kankwaria nuntu gisiasa tatu ikuraja muno na siasa itubathikaira Of course. ukaigwa antu bakiuga twijite nuntu ndiri ne president kana imuchoro president kana ne hosta president but there is mbundi management ya ndiri kana CEO kana ato chairman yoyo they have no option atina option yingi nuntu no mwanka withwe o comply na thirikari irerio Of course. ngwitikia na boiguro bero mbajara boiguro milioni kana ire ciaejanirwe itwerwe mantu kinya ja chindano cia ng'ombe jari na ndi turare CEO twara yaringi turare na cooperative day atwira by Friday bena ntu nyomwere kuja ku chindano ile chera wa chia 6,000 china ma 1,400 kugwa tekante tu no terio bwetu tukugitate na for sure kinyetho itukuga ki siasa ni utonya ki siasa iri tonya siasa kinya tu ngo tutumerewa ikeja na tukititate turendi guru so ni kankuromba twithwe no ukiri na inya siasa betu na boibaringe siasa ciao na ukiri nontu inya bobongwa utukuga half time pariuga one time nuntu ne sheria na ndina muti muntu ndura witia kiringone kinya bakachagwa na bubangi bauga half time au mau atina mpengu nuntu igunania kisheria kwa gukumini lakini half time ikonania into muntu uri uthurire umuthurire na kisheria president nyake thwakaria te kana atia katugathingata atonyerera na sheria na tukamuito na sheria koko mantu jangi ni anaki ni anaki so ronja ntikumia tuitatea mpithukiro wira ira turone oro mpithukiro ya antu bawita baithukira biashara cia antu kiumbe bawita bakwithukira including kiwanda kio keria you know so situation yonto yejiri tumbometa atia ni siasa ni economic sabotage ni kuunjirwa what exactly is it kiu ikio tuchuria turi biashara
nuntu ngukwira kairi ndakwira jantu betu ba matatu itio twijikene muno ki maandamano na uti itwandamana twinde itonete maandamano ura jetaga itonete maandamano ja daktari itonete maandamano ja arimu lakini utiro tuonaga jena winyangia bwa biashara kana benange bointo byao nuntu rira thina ijaga kana ndwa ijaga iriria muntu atira iria maandamano jwejire wakara jao basa potanji ki maandamano jao lakini ukejoteka maandamano iji ni ya plan nguchokera nguga kairi ndauga kinya patu kinya machindano ja biashara womba kuthwa muntu akajukia kanya kagutumira kanya kau opponent yoku nuntu mbuga biashara yo ni karibwega ukaugo kamberia ukachwa watumira kanya kau uraumba kuinyangia angutaka na njira jeu njirengi thirikari kinya yo ni bati kwithirwa ikimenyaga untu bure ria bwakarika kana riria ngugire nyanga ni economy kuinyanga nkuruki na inya bobongwa patiumba tuge for example patwi ana babaranda mana bakiuga economy ni thuki tiu bangi bakauga tutina ajiriwa tutina ngugi thairu wetire ki factory area weta omithia kana ominyangia kou ugwe kawongera uritingugi kana kawongera ikironda wongera nini kikironda ikire kijare uthithia nuntu utikyorongera nuntu twiromba economy ni thuki lakini umithuka thuki na ndikinyo omwe baire baba okarina kamugate karia bakugitatea bagwache kuinyabo bakwagia ngugi so na ndikiro tukuromba buru tafadhali ana betu kana antu betu ba Meru itumenya Meru ni yetu na tutina Meru ingi na ni kinya ni aibu sana kuona ndikuru ja kaunti ja Kisumu iria twire maandamano twije ne okingina kia maandamano lakini bo barari Facebook can you imagine nuntu bo ibambirie kumenya wenyangia thiku ndikuru yenu ibo bwachikira asara taru Meru ire asara ire Meru kwi muntu mwana atithoma ateona fees egwita kwi muntu utithwa na rari rent bakomborete nyumba ateona gya kuria kwi muntu mbuga inya wina mbajua nuntu katu emenya no party yetu nuntu yes erothi mbuga aramwete kamurika kakare nini kana chaja yukuriwa atiumba mantu jau so nandi katukuromba tu antu betu thirikari igeri muno kugeria ureka gwata ikaria na baba nuntu anthu kana mikora ni kuona kanya ga gwichira na thirikari karega kuthikira na baba mantu jaja geta nkuruki nuntu rethikirire kanya karega kura menya gukethwa igoro gutira aria saba mukora yo ajutingiona kanya kakujukia kanya kare so lakini tukuromba thirikari iumbe kupata upatanishi na kaunti yetu kinya governors betu aombe ya the excellency ngavana aombe kugeria gwita uria akomba gwitana bawe kana ikundi byawe bujawu ndikona akithithia mantu amichetho abete kenda abagwatithania bomba kuigwa kuna nini yao nimbi kenda bamenya gukari utonga bwao kana gukari into byao na ingwetike twathithio Meru yetu ikage gweta na inya tuchunga tukethwa tugikumaiya kwithwa turi a Meru lakini ria twambiririe mantu jare kinyoka thwa gatuthugura thirikari utikio tukathithia nteto ya twathithirie utino era affect thirikari no tu twina asara na thirikari ti uti thirikari uga ikinyomo kire aria uga ing'ombe kana inini ire aria kana imuito jwe thirikari yambiritie kibatu tuyombeji ugwe unauni itwe thirikari so nandi katubwiri kumenya uria tukomba kuigwatithania twari untu umwe na turombe Murungu muno ainya His Excellency President ume kumba kwaria nana amona munini owe kwaraniria nabo nuntu narua ingwetikia uria achiari ndura kabisa na ana banandite bara bauro na kiboko ana banandite bara bera wango wabatairio kana ukathithia kuwa punishment ntigwitikia gwi power umba gutumira nini umba kwatha mwanani kira kirio thaa ici ni kanisa Murungu na kumba kumwariria ukaria nukuona mwana kinya utewa mwana umono kona agikwagio na akuria kiuria kimwenyo kale mochokia na bara bembere muno kinya kibatu
so mwana ore nandi kinya kwija umwira akona ugoja umuchokia nyuma na aria gitete ate so itukuromba buru thirikari karinga kibara ni aririe ana baba na njira iria ikumba kubanyia Biblia ni kuwa gucokia kiuria na njira njuno kanti kumya niriku gucokia kiuria na njira ikwinyia gitaura muthuro ku cha president akaria na akauma na aria akenama ngabana bakauma na aria akenama tukaria na njira ya kwinyia ana bare baigwa kana inya kuba hope paka kitate nuntu bamwe bakarija maisha jao nandi they oppress ki maisha na they can do anything so nandi turombe tu Murungu aya tongeria betu nuntu ibo beku thai na ibo bena kanya tutipawa tu nayo batwi ikira kireo tu ni kuchio kuromba Murungu abaye ume pombe kugwathania Kenya kenda mantu ja kanya kaka katige tutigete njira utwitite nuntu tutitite ba you know Ronja at some point okay ingwetikanĩria na ũwe buru ati ana bathai karimite te mwana okanokia maybe na kithanju but wamboria that is where we went wrong We spared the road. Yeah, we spared the road na we spared the road twetere kinyiki utatina Bible because Bible you wetakanokia mwana kithanju so but when we were growing up I still am ito aurawa na you will wetakaniria na woni Ronja ana barabai barari mandamanone ya ni ana barabai barari mandamanone ya ni ana ba you know the gen na pa matauni ne so maybe katwa kadha kinya tabitio imbe muno until they feel like ni boy and maybe unto be bad kubwetheka something to ba too much credit ya manto ya mayera iba kubwethia so itobati okinya anto amoto abera no mwisho yo bokinya mwisho it will not be like this again yeah very true itugwe kemenya ana kana family chetu ya society no mwana nareri mwanya na muciari mwanya kana marero mwanya kira kigwathanagia kana kibatirimanagia ya skuru cietu ciituma at least betho abena discipline imwe ika nini yao ni imwe ugu kuga ndura ana betu uma firindo mwirio na kira gitumirite neo firindo mwija imwe technology nuntu mantu jamwe bari jona thuru nini TV nyamwera kimindia kana mantu jangi na bamwe bakugeria nya ku practice teto iria so gintu kira kirio ni kugeria kinya ki muciari ari ageria kwariria mwana owe na kumuoneria wa muonia na njira ya utaratibu ya kumuonia untu bu kuthithia bu butibui bu bukario butibui ja ukuga na ndikureana muciari kwi mwana urandamana na mwana owe ndaonete kanini kamo kandikagiti kwi mwana na andamene lakini rejite kindiri muciari oweku so na ndio tega ukona mwana huu ti kumenya kithe muciari utimwariritie kana mwana ugitite ate so iko kwenda ume bone inye nene muno kiri batwe turi aciari na kingi kiria gikutu confuse muno itukoriwa turi aciari tukauma kiriana muno tukatonyana na siasa nuntu ria siasa ejire twathikira mantu ya siasa ni interest yao benacio na siasa uma utimuciaca withairwo ena iunda ugaburu without tena nkanja kiriuni mubiacara ethairwo ena interest yawe of course ategakura musiasa yes uti interest yawe ti ura ugwe kanisa kana ugwe njeku ugwe mitakaga atega interest yake so tukerigira siasa muno yiri kwaruga tochia bondi muno na siasa na ana betu tumenye nabo kinya ana siasa baba kwaria muntu kwenta tuimo kwenya mu siasa akiaria ukori ukethea muntu uju ni uma na kwaria na kumenya ena rojo kana kethe ikenya ari ena Kenya rojo kana kethe imiro ari ena miro rojo nuntu ntigwitikia kwi muntu buru na mathogani yake umuntu
kana mathugani ja mega umba kwithwa athuganitie na tutikwenda kuthugania muntu ombo karanthi abanga mantu ja jarari jego iu ni inkoro yokoma na nkoro buruti na mathugani ja mega imagine ugeta ibanda ja biri uketha byangu kubibi mugutano ale mwana arita akethwe na nguku muriti muntu ena nguku ciawe 10 mwana ageto ketha ibanda bire bikatharua muntu akajukia nguku ja iria kana imwe ikagetabure so mwana ule muntu ule agucoka siruka iri no ba mono nje insio no ana babe thinya bo muntu aciumite athithia kauntu kariku athithia kauntu kare so twina mantu ja maingi buru cha kuchuria twibatu turi Amiru mwerekera jwe tuina na siasa ule moyo uga siasa mbaya maisha mbaya tukenda siasa tutongeria na nchokeria kairi buru tukenda siasa tutongeria na itwathura ni siasa na biashara na itugere inya batu twingo kwebera muno kwithwa twinini twi kundi ne bia siasa tukara twi murengo ne jweku juja jweku nuntu nabo bonde ibetu lakini nabo inya bo ibatumire rangwinji injaga ile itumba kuikira kuongera mwanki cyo gawanga kuongera mauta jata mwanki ne tukonda tuka jaja atura ja kabuyanga lakini kaeke mina wakuga uwe mwanki uga kana antu itaru jokeja nai so nandi niyo ciacha cietu ikinyete nuntu antu kwithwa kwina atongeria betu menya te yao our leaders na ki baria bakwaria ibabwiri kwithwa bechwaga solution nuntu solution tikuga werana obera kukariona ujo kukariona wathithitiona ana bara nandi kwa karaja ndwene turi nandi kinya bongo bakagwata bokiona ya bakaritwe kana bathure bare kumenya kurirwe nya katibereo ye kumenya ure tumba kuthingata mantu jonde jetana katiba na gutinte tumba kinya tukahanda mana twinde tutumba kuga tomba gwita mutongerie tine nuntu itwanda manire ngumu nukwera nonga apati u nonga tukana ndi ne anaki tukagwa na itu thirikari twinayo nuntu jari wa executive akuria Ruto mastingu arafu menya katutere agwa indi jauni imbere agwa na te nuntu akauma tuga na ru president yateo no nturari katomba kujukia Kachago tuga na inwe president tomba kujukia Kalonzo tuga no president we can't no mwanga tuka foro sheria ile gitakatia ile chumaga na icho nkoromba na betu kinya tho tongeria bukuthuka kana bukona butibui itowe kanya bwetere nuntu njira ni thatu cia kuita mutongeria kitene kiawe number 1 ne mwene Nyamurungu ibu bukorwa na tankuba nuntu ibu tirawa number 2 ni impeachment jera turari ne Amiru number 3 ikureku na au nio uninkwejera na ugo kwejera utikingi gumba kweberia nakyo utongeria rera bureo so tukachia area tukaratomba kwandamana ukaigo mutongeria no twandamane twite munene nteto witebwa itebwa nuntu kinyari uronerete wathithia ukona jandi ndi IPC rathithirwe tutirari nayo Nyabatira nyumuma batira nyumuma nandi atrisi ikainyo thirikari thairi utukona twithwa twiwasi nkurukia ure so nandi ijo mathugani nandi mutongeria batikwari unkuga akoni antu baba to mwanka to patient nuntu muntu no bubwa muthurire nejire na njira yenu ya kura na inya kethwa ni MP nuntu itukuthura itukuga ukauga ngai baere bayesi angambi utinjire ngeko eko MP kinya weto iria nyombewe kana nyanki into biawe MP ure otikiora uragitabura na otentu kwa okera wangu resign no ati okera na we ena insurance yo makotha nyombe uko kura ena insurance ugo igotere na je kuku gitate o ura mutano nyakwe o gita lakini kemuthia uketha bakarija raira true Barua aterekire SMS barua. Yesterday's Mandamano was business competition and the sad and the said Gen Zs were hired goons from outside Meru according to my observation. Kuinongio kuwa Salimia Rogers umwambie alitusaidia sisi kama wanabiashara. Kumbe unajua ameona kilete mewani kwa hivyo kuona na kuinongio mko sawa akijana maneno ya maandamano yaangaliwe kwamba watu wa kesho wanaumia. Mimi ni Mungadhia adui wa shetani kutoka Kiorimba. Kulungu kwa Morning Cousins hiyo ya jana iliniuma sana. Those are demos trying to
Demons trying demons. to rule over Kenya. Okay, endelea basi. Why is the generation doing so? Their future is cursed, but God healed our nation. But please, leaders, do some things. Thanks, Dharakanithi, for your calmness. Ariugani kananu wa Chogoria. Ongi transform enari. Okay. Thank you, Kwe Rogers. wokuwa au kure kinyanto barare ya wa 5k per person. Yeah, actually kwe wokuwa. Thank you. Good morning, County and Matu. Kuna watu nasikia wanaletwa na buses, alafu maku nayo ngale vile Sunday inaandikwa na Gen Z. Sunday walikuwa wanalipwa 5k per person, but I don't have aruga tena evidence anyway. Kakuga neji barombere kwethiro kana baretero ntuku ya Sunday. Thank you so much. No kombeke ko kweri ironja. No kuthwania no kwethiro kure anto baretero kureta kachakacha yu taunine. It is possible. Yeah. Nuntura kurakari utumba kuga twinama ana betu barabe betu kwinteto imwe wona kinyongo china inya kuthithika Because tauni nini yes nini sana na inya ntu bara turare abo kinyana baura tureta twithiurunka kenda tuthithio karia no wana betu na nonjensi baba na ikio gutuma wigwa nchugeri kanyuma ara mugeretiri tutukumenya ketheane antu ba outside Meru kana kabaretio uba kuba lakini nontu no twina thirikari na ino karia ni ina bitengo bya upelelezi ni ebati kumenya mantu jajo jagitate na inya tukaromba antu jabo betu nontu mbuga kuigwa kiri athikiria bara bathikiretie uti muntu buru womba ko ushambikira kitendo kegoro wanandura ni kintu very shameful nya kibatu turi Amiru lakini kira tukuromba thaiji ni twithwe information ire yoneka mbere ikethwe kikagwa kiri bitengo byetu bya polisi kana bya thirikari kenda tumba kumba kurigiria mantu jau kabla mbere mantu jau yatendeka nontuma yaringe karikego cha ntikumenya thaibu ije ndiri kuankebwira nio ikono backbone ya Meru uketha kwina machini over 350 million na timo kaijirika ithatu na ndo hatara mantu jau ngari irareo irare au no menya irari taxi nontu igoro kurara saba ngari yako iro getango kini ngari igopakwa ciondo ngari over 185 mbira ikuringi tonya gukaragwa mpomu jere kana mantu yangi tigutiki nyakoromone yonde menya monki jo kegubuka nyakoromone je untinga turingi twena koromone so I thank God a lot ngochokere murunka ba mono nontu uma itirare the was uria mbuga nthu betu kana bara bangite rakari ibwega ki mantu jau jonde na inya tuchokere inya thirikari yetu bara barombire kugita buria muntu inya bara ibra tuchumirie ntiumba kuga batatu chumiria na inya thirikari yetu ntiumba kugeta thithiria na inya thirikari yetu county government ntiumba kuga kinya isgerese atira chumirie na mikakati yewe nontu iturombire kutamiri kana kumba kurigiria uria kurejete ukara buthu kunguruki na tunambia Mungu asante. Thank you, Rogers. Thank you so much muthikiria tumbe kutha tukirikire unontu bwa matha itigarite ndeka ithano akirunga matha ithatu tugucokera utere rungi mutegeri wa Weru TV Edward Mutembe ageta na mbere na mubango jokugukia inkwigwa kajokaje makarika jana banini kugetwana mono ntereshie gembe no kajetete na mbere jagite mantame on average twina 200 deliveries per month 20 to 30%